Sabajle, ustani sam veka, načelnik od žole mi veka. Evo ti pari, evo ti prodavnice na Google Maps, a da odiš da kupiš nov pendrek. Ova, starijov, ti se napravil ko u gza si go stavil, be. Nema že policajac koji predstavlja država su skapom pendrek. Bre. Da si izgubiš me tuka, majke mu gospod. A on na seliči samo ne na pendraci, majke mu stare. Ale tuka ima sekakve, ima znači električni, ima i gumeni, ima i pomali, i po golemi ima be, majke mu. Bre, znači u Boliviji što nema be, majke mu gospod. Bre, a ovo na sebi liči samo ne na policajske uniforme, be, da. A ne, ovaj načelnikov djole, izgleda mi ga ima prateno ovog gasijata od Google Maps, posledno mjesto kaže, pazite se to telefonite. Ne, naprijed, ja si imam šifra. Аз имам вътре шифра, Миле Джандаров, все са мали букви. Не може жена ми да ми я отключи, да ми отключи телефона, да ми я плати. Абе, замисли, жена ми отключи от това шифрата. И после кога ќе види, абе Миле, абе шо си варил ти у секси шоп, шо ти ги кажам бе? Абе жено, ја тоа го имам, ама пендреков ми е стар. Како после, оди после докажи се. Кога ќе рече, удри со тоа пендреков, и после, абе сите камења од бубрек ми ги извади бе.